Bila je to zima 1991. godine. Negde na obroncima bosanskih planina, kroz gustu, lepljivu maglu probijala se kolona vojnih vozila. Prepoznatljive grube siluete kamiona TAM 110 i ponekog austrijskog Pinzgauera bile su standardni prizor za to vreme, slika na koju su meštani navikli decenijama. Ali na samom čelu te kolone, prkoseći snežnim smetovima, kretalo se nešto drugačije, nešto kockasto, robusno, nešto što je svojim zvukom i strogom pojavom odudaralo od svega što je zapadna ili istočna vojna industrija do tada ponudila na ovim prostorima. Vojnici su ga zvali Tara. Za većinu slučajnih posmatrača koji su virili iza zavesa svojih kuća, to je bio samo još jedan vojni džip u moru maslinasto-zelene boje. Ali za one koji su znali šta se krije ispod te jednostavne, gotovo brutalne limarije, to vozilo nije bilo samo gomila hladnog čelika i gume. To je bila posljednja velika nada jugoslovenske namenske industrije. Bio je to tehnološki krik jedne države koja je, baš kao i to vozilo, očajnički pokušavala da pronađe svoj put između istoka i zapada, pre nego što zauvek nestane u plamenu građanskog rata. Danas, više od 30 godina kasnije, priča o vozilu Tara je gotovo izbrisana iz kolektivnog sećanja. Ona je postala fantom, mit koji se tiho prepričava po zaboravljenim vojnim forumima i u dimljivim garažama starih majstora koji se sećaju mirisa nafte i metala iz Rakovice. Kako je moguće da je projekat u koji su uloženi milioni dolara, godine inženjerskog znoja i nade čitave jedne industrije jednostavno ispario, kao da nikada nije ni postojao? Ovo nije priča o običnom automobilu. Ovo je priča o izgubljenom snu jedne industrijske sile. Ovo je dosje Tara. Da bismo razumeli tragediju Tare, moramo se vratiti mnogo pre prvog ispaljenog metka 90-ih. Moramo zaroniti u vreme kada je Jugoslovenska narodna armija bila na vrhuncu svoje moći, četvrta vojna sila u Evropi, ali istovremeno suočena sa velikom tihom strateškom dilemom koja je mučila generle u Beogradu. Početkom 80-ih godina logistika JNA bila je prava noćna mora. Vozni park lakih terenskih vozila bio je šarenolik, neefikasan i, što je najvažnije, izuzetno skup za održavanje. Legendarni austrijski Pinzgauer bio je fantastično vozilo, sposobno da se popne uz zid, ali imao je jednu fatalnu manu koja je u uslovima potencijalne krize postajala neprihvatljiva. Njegov benzinski motor trošio je gorivo u ogromnim količinama, a zavisnost od uvoznih delova iz neutralne, ali ipak strane Austrije, predstavljala je bezbednosni rizik. S druge strane, stara zastavina kampanjola je već odavno pregazila svoje vreme, tehnološki prevaziđena i nedovoljna za moderne, brze zahteve ratovanja. Tada je u Generalštabu doneta odluka koja će promeniti sudbinu fabrike u Rakovici. Jugoslaviji je potrebno novo vozilo, ne kopija, ne licenca. Trebalo nam je nešto autentično naše. Vozilo koje će piti dizel, gorivo na koje se pokreće čitava armija, vozilo koje će moći da ponese teret kao mali kamion, a da se provuče uskim kozim stazama gde tenkovi i teški kamioni ne mogu da prođu. Koncept je bio jasan i nosio je naziv Oslonac na sopstvene snage. U to vreme taj slogan nije bio samo prazna propaganda. Bio je to imperativ biološkog opstanka države. Ako dođe do rata i granice se hermetički zatvore, vojska ne sme da zavisi od toga da li će neki političar u Beču, Moskvi ili Vašingtonu odobriti isporuku rezervnih delova. Ime je došlo prirodno. Tara, po planini koja je divlja, nepredvidiva, surova i lepa. Baš kakvo je i to vozilo trebalo da bude. U veliku industrijsku trku ušli su svi giganti tadašnje privrede. Zastava iz Kragujevca nudila je svoje rešenja,
Slovenački IMV je pokušavao da se probije, pa su čak razmatrane i ponude stranih partnera poput Mercedesa sa njihovom čuvenom G-klasom, ali Mercedes je bio preskup, a zastava previše konvencionalna. Pobednik je mogao biti samo jedan. Industrija motora Rakovica, IMR. Rakovica tada nije bila samo fabrika, bila je to kucavica jugoslovenske motorne industrije, grad u gradu, košnica u kojoj je hiljade radnika u 3 smene kovalo industrijsku moć zemlje. Inženjeri u Rakovici, prekaljeni decenijama rada na licenčnim Perkins motorima, nisu želeli da naprave šminkerski džip za parade. Oni su konstruisali radnu mašinu, alat. Njihov glavni adut, ono što je Taru izdvajalo od svih konkurenata, bio je motor. Dok su drugi nudili benzince ili slabašne, trome dizele, IMR je na 100 stavio svoje srce, motor S54. To nije bio običan motor, bio je to prvi domaći brzohodni dizel motor. Zamislite inženjerski izazov tog vremena, napraviti agregat koji mora bez greške da upali na sibirskih minus 30 stepeni, a da se ne pregreje na pustinskih plus 50. I sve to dok vuče tonu tereta uz nagib, od kojeg bi se običnom vozaču zavrtelo u glavi. Tara nije dizajnirana da bude lepa. Kada je pogledate, čak i danas, vidite samo ravne linije, oštre uglove i goli čelik. Nema tu aerodinamike, nema suvišnih detalja, nema komfora. Svaki pregib na limu imao je svoju strogu funkciju, da ojača strukturu protiv uvijanja ili da olakša popravku na terenu, pod paljbom jednostavnim alatom. Ključna razlika u odnosu na sve što je tada postojalo na tržištu bila je njena neverovatna nosivost. Tara je mogla da ponese preko 1200 kg korisnog tereta. To je u praksi značilo da jedno malo vozilo može da prebaci celo odeljenje vojnika sa punom ratnom opremom, protivoklopnim sredstvima ili sanduke municije koji bi inače zahtevali angažovanje glomaznog kamiona. Bila je to revolucija u mobilnosti. Za razliku od zapadnih vozila koja su već tada počela da se pune osetljivom elektronikom koja bi otkazala pri prvom prolasku kroz duboku vodu, Tara je bila mehanička zver. Njena elektrika je radila na 24 volta, strogi vojni standard koji je omogućavao pokretanje i najtežih radio uređaja i sistema veze, čineći je idealnom komandnom platformom. Testiranja kojima je bila podvrgnuta bila su brutalna, na granici sadizma. Prototipovi su voženi kroz žitko, duboko blato Deliblatske peščare gde su se druga vozila zaglavljivala do osovina. Mučeni su po oštrim kamenjarima Dinare i zamrzavani u specijalnim komorama Vojno-tehničkog instituta danima. Legenda koja kruži među inženjerima kaže da su test vozači imali nezvanično naređenje da pokušaju da unište vozilo vožnjom, da nađu njegovu tačku loma. Nisu uspeli. Tara je izdržala sve, dokazujući da domaća pamet, kada joj se daju resursi i jasan cilj, može da parira jednom Mercedesu, pa čak i da ga nadmaši u surovim uslovima Balkana. Ali, napraviti prototip je jedno, uvesti vozilo u serijsko naoružanje, u tromi i složeni sistem koji broji 100.000 ljudi, nešto je sasvim drugo. Sudbina se surovo poigrala sa ovim projektom. Kada je takozvana nulta serija konačno sišla sa proizvodne trake, svet se već nepovratno menjao. Bilo je to predvečerje rata. Proizvedeno je prema dostupnim podacima svega 30 do 40 komada. Ta mala flota nije stajala u garažama i skupljala prašinu. Odmah je gurnuta u vatru, u haos koji je počinjao da guta zemlju. Najveći deo te serije zadužile su elitne jedinice vojne policije JNA. Oni koji su imali priliku da je voze u tim prvim konfuznim danima sukoba, opisivali su je kao nezaustavljivu. Vojnici su pričali da je osjećaj u njoj bio spartanski, sirov. Unutra nije bilo tapacirunga da ublaži buku, nije bilo grejanja koje bi vas uspavalo.
Samo goli metal i buka motora koji je radio tik pored vozača. Ali taj osjećaj sirove snage davao je neku čudnu sigurnost. Kada biste ubacili reduktor u sporohodnu brzinu i uključili blokade diferencijala, imali ste utisak da Tara može da povuče planinu za sobom. Postojala je i jedna specifična psihološka dimenzija. Kada bi se Tara pojavila u nekom selu ili na kontrolnom punktu, izazivala je pometnju i strahopoštovanje. Ljudi su znali za Pinzgauere, znali su za male kamione Tamiće. Ali ova kockasta, nepoznata mašina delovala je opasno, misteriozno. Niko nije znao šta je to. Pripadnici specijalnih jedinica su voljeli tu auru tajnovitosti. Tara nije bila vozilo za redovnu vojsku, bila je vozilo za odabrane, za one koji idu tamo gde drugi ne smeju. Međutim, sudbina Tare bila je neraskidivo vezana za sudbinu države čije je ime ponosno nosila u saobraćajnoj dozvoli. 1991. godina donela je kraj snova. Raspad Jugoslavije nije značio samo povlačenje novih granica na geografskoj karti. Značio je kidanje vitalnih arterija industrije. Tara je bila jugoslovenski proizvod u punom, tragičnom smislu te reči. Motor je bio iz Rakovice, da, ali delovi vešanja, precizna elektronika, specijalne gume, stakla, plastika, sve je to dolazilo iz različitih republika koje su preko noći postale zaraćene strane. Lanac snabdevanja je pukao kao staklo. U ogromnim halama u Rakovici, tamo gde je trebalo da počne masovna serijska proizvodnja hiljade jedinica koje bi modernizovale vojsku, nastupila je tišina. Sankcije Ujedinjenih nacija su stegle obruč. Nije bilo uvoza repromaterijala, nije bilo izvoza, nije bilo tržišta. Fabrika je počela da se bori za goli opstanak, a razvoj novog vozila postao je luksuz koji se više nije mogao priuštiti. Oni malobrojni primjerci nulte serije ostali su usamljeni vukovi na ratištima, prepušteni sami sebi. Mnoge Tare su uništene u prvim godinama sukoba. Neke su pogođene zoljama, neke su naletele na mine, a neke su jednostavno ostavljene pokvarene pored puta, jer više nije bilo ni jednog rezervnog dela da se poprave. Paradoks rata je bio taj da je vozilo, dizajnirano upravo da nas učini nezavisnim od sveta, postalo prva žrtva raspada tog unutrašnjeg tržišta. Priča se da su pojedini primerci, zahvaljujući neverovatnoj snalažljivosti vojnih mehaničara, preživeli pakao 90-ih. Krpljene delovima traktora, modifikovane na terenu uz pomoć štapa i kanapa, te mašine su odbijale da umru. Ali, kao organizovana vojna flota, priča o Tari je završena pre nego što je ikada zapravo i počela. Gde je Tara danas? Ako pokušate da je nađete, naići ćete na zid tišine. Nema ih u oglasima, retko se viđaju na vojnim otpadima. Većina je verovatno isečena u staro gvožđe, istopljena u nekoj peći, bez svesti o tome da se uništava deo istorije. Ipak, duh Tare povremeno se pojavi, kao duh prošlosti koji ne da mira. Na sajmovima naoružanja u Beogradu, decenijama kasnije, kao na primer 2013. godine na sajmu Partner, mogli ste vidjeti modernizovane verzije, Taru M1, ofarbana u moderne digitalne maskirne šeme, sa dodatnim oklopom i novom opremom, stajala je tamo kao prkosni podsjetnik na to šta je moglo biti. Inženjeri su očajnički pokušavali da ožive projekat, da pokažu svetu da je koncept i dalje validan, da nije zastareo. Ali, istorijski trenutak je prošao. Vojske regiona sada voze Land Rovere, Humvije i G-klase. Strana vozila su pobedila, ne zato što su bila bolja na terenu, već zato što su imala industriju i države koje su preživele da ih podrže. Danas, Tara je zaboravljena jugoslovenska ikona. Ona je simbol vremena kada smo verovali da možemo sve sami, vremena kada su fabrike bile hramovi napretka, a inženjeri heroji.
Za entuzijaste i prave poznavaoce vojne tehnike Tara ostaje sveti gral. Videti je uživo, čuti taj specifičan, dubok zvuk motora iz rakovice pod haubom, ravno je čudu. Ona budi nostalgiju, ne samo za vozilom, već za sistemom koji je imao ambiciju da stvara, a ne samo da kupuje gotove proizvode. Tara je bila više od kamiona, više od terenca. Bila je vojnik. Rođena u pogrešno vreme, u zemlji koja je umirala, nije dobila šansu da ostari i da se dokaže. Ostala je večiti regrut, izgubljen u magli istorije. I dok vetar danas duva preko napuštenih poligona u Nikincima gde je nekada testirana do granice izdržljivosti, ako se dobro zagledate, možda ćete u prašini videti tragove njenih guma, tragove ambicije koja je bila prevelika za svet koji je dolazio. Tara nije poražena na bojnom polju. Poražena je na papiru, u kancelarijama, u raspadu jedne epohe. I možda je baš zato njena priča toliko važna, jer nas podsjeća na to šta smo imali, šta smo znali i šta smo u vrtlogu ludila nepovratno izgubili.